ma yɛde saa dwumadi we de bro and nam radio stations ahodo bebre so na yɛde bro memenda bia ne Yakobon ya adoma kwasiada Sunday 7 p.m. no yɛde repeat no etimi de bro say football no ametwitwa ya kwam ewo kwan bia so Yakobon ya adoma next week no yɛde the most awaited program de bro ma bebre bekwa wo so na akwa ne say obawo bewie wo so odidie nanso ebia wontimi di ana wonya no funsuo ewo so no mu abrofunro obewie no waye kese abroso obewie na nafu aye kese obewie no na ye kan say wabosoro nsona ne form aye ketekete enso na kanetete no entesa ye onuani bi honom a ye nananom akyerekere ye maame no mu didi ya omho ye denden omo aya asikuro ene omo awawie eho akire nsensem nyina na ye kama oya wo ne yare da wo bia no amba saa nuane ahodo na tetebre na omudi no aye free bi se abamudro no eno na Yakobon ya adoma next week se bibia metwa ya kwan football no so say you call wake up Ghana so wo mbi ti se koba ne se bibia ntwa ya kwan de ne Yakobon ya adoma next week no abrewatia ye mohene yere ye bo asuama ebehia me na waya abrewatia de waba be kyerɛkyerɛ kwan ahodo a ebetimi afa so na eno no was ye aduane life ho ha enti MCR what the sa promo no mame na ifuru ani akọ dache hema ho no the health news of the week no ediama ediabre etiefo na de na me kan say ye ba no aduane no life ewa ha ko bebre ho anyoma ye kan wasem no ko bi obu hu abamuduro no anyoma bebre ho haban na anyoma bi ebi wa ye de abe na ebi wa ese bunobunu bi special ye de ma ba time fo nko a enti se wini ba time bia na wa friend say Yakobon ya adwa next week de when te healing point de anes oya ha no ho oya ha no ho TMC why ready a dwumadi we enam radio station bebre so ka kire FM brekum Asta FM Chiman Naija FM ewo Naija FM wadwura Enkranza Fabia FM Sompa FM osunyane Success FM wogo so any radio stations ahodo bebre ye dan ho ye ba na afi ye de ni nyina aka ho adiama 20 years ago na ye maame mko awo so ba omu hia so ba no abrofuduro ano no munuru ansa no masi omu dadem ye wo enuane bi a omu nananom eye ma omu ediye wa abro makọ awo so aba emu omu si omu dadem ntem omu ye fefefe abro mu hia so mano no mojeduro oba enko awo so onwon fa no mafie o mehwe ne ba mani nyini enwie no na wafemu enya yare adentra ye ne abrowatia ehia ewo healing point so no mekire kwan e befa so aye abamuduro tete niane a ye de ba tan ama mu kro ene omo yare ne how bi esanko mbenya ewa awachi ne emma no wo mekire na ye nso yiti fa boye ho bra enti shaye ewo healing point so memi da bia ewia don baako edikosi no mienu ne yemfa sa adwumadi we ne kyerɛkyerɛ yemfa mrɛw ewo live Sompa TV Sompa FM and other affiliate radio stations. Okay. All right. Etisana ebetie Yakobon ya adoma wo de hwe animu kwan na de na mesre de se wo se mu putimi pay fire extinguishers ne enyo ebefia because for the first time no ebepun usie kakra wa wo se tetero na gas ni ho etimi gas ebepun usie na wate ase because ye be aduane traditionally na bibia adana kwam is a doctor so oye baburu no nyamu wie de aduane we no ye aduane a mame nkro ne chemusan se bia ebi ono de sa titimiane no nya de a onani je ho a because ebi ane maami ani bi ne papa so onana so ani bi tie bia wo chiri doctor entokwa pe ase we a obisa bi de o se mantra mu fie da nti ono ebusua bia so ne kwan mo fa so a oba wo wi a me de bi ne me se me wo fa yira na metene nchen no wo bia na aseba okay no about tips aduane e wo fie wo nyina no eye soronko ana nkwala e wo fie wo nyina apart from bad time fufu ebedi na ropa no obi aye kama because aduane is very nutritious and na mama kan ze bia me pass bia ma o unse ene kra no dodo na no eguso eye and obi a ofanyi sen bia no ko hospital bia no ko nutrition unit I think say idea omo encourage say no we na okay even aside say bia onu mu no bi kra na ebetumi boost
ni moja no still na no omo encourage say we know omo be take a lot of vegetables ne say green ya amoba be nti ade a very good I think say obi a bit me na won say dodo na no ya na bi munya omo be but ebi mu nhyeda ni say nimde no na bebre so refi nti I think say this is the opportunity because obi ho mo kra na obi di bi kra na yi say bi a call out if you chop baby but enoma bi e be ka ho omonye nti enoma bi e be ka ho no nhyeda nye na is we no ababunufo no nyina no we na opportunity kasi o opportunity kasi nso obi ho mo kra na ohun bi kra da ohun bi da eni ari na yenye no hotel bi ni yanjiska doctor hwenkwan ya dafi bra TV no so SOMPA TV wo multi TV decoder no so o san so hwe no wa Accra platform bebre so and afei SOMPA 93.1 ana 21st clinic ni nyina wo Facebook YouTube no so SOMPA TV wo hwe sa aduane we ya eda ye se obedi aduane we pa nya stroke so Uze srade bia nim enam no nso so aya hoho no kakra wo hwe prekese na da ho te se you know ana wo hwe koto ene se enuane na wo hwe nkwan na ni kura otimi se anyway wo be ye free so na ya anye program ne be ye free so na ya anye ne eti ba bia mama Joyce oti ewo bia mi chiao ene ewie amgidi se ho ye pa wo ne Mr. Kodua awo ye librarian ewo apia minka university ya kanenanka ye University of Education omo branch ananka okumase amadan no aye no apia minka university ne michiam ba bia ene ada wo masifo nyina when am banwi kente for base 2 years minim kente nwe papa dachi bedi hu nkomo dachi ma yenkoi na health news of the week on saka no onfa maye. Okay, doctor, me da se wa ma me sa akonya we. Me fa djuma de we se chia SOMPA TV ahwefo nyina. Na SOMPA 93.1 FM. Na sunyane se SOMPA 98.9 FM. Na radio stations akese afa djuma de we nyina ye chia omo atiefo nyina se dani abro nyina omo gibre na omo tie healing point ewo SOMPA 93.1 FM 21st clinic for na ede ebaye health news of the week no na hyase eni ene ye kohohwe ahunidie ni nkofo mo hwa asase so department ne de abase nema bebre wo hohwe a se ukotona se wanhwe expiring date no ana se wanhwe se FDA stamp bo ho a obeto nema expire nko a na edi nti environmental and sanitation department a ewo hohwe no omakwa akogege saa nema we didi so omasei ni nyina agege ni nyina free shops akese nyina esan se eye expired omoton wo ho ni nyina no omanhwe na omoton ma enkofo eto na omu edi ohaw ne amane ebre omu tomato paste wo no mu ne bebre na expire na mayonnaise soft drinks and alcoholic drinks and wines no mo na Milo cooking oil na nema hudo bebre margarine mo ni nyina no expiring date akana department is environmental and sanitation department no oma season nyina na oma togu Mr. Emmanuel Yauli awoye municipal health officer ewo hohoi na edi sa dwumadi we anim a mokọ sa na emewe nyina omaje na ema ne se de be ya ombebo nipa ho ban se ne be ya obiara enya yare na Ghana se de enya first stem cell center treatment ewo Ghana ha se wo hwe sa ade we ya ekoba se obinya spinal cord anase ne kidney ekoye chronic diseases bia onye woni kidney ho anase liver stem cell treatment ya omodi abai se ekoba se obi wo sa problem na okwa Accra Regional Hospital na doctors na mo ho no mo ebehwe Dr. Emmanuel ye medical director ewo Greater Accra Regional Hospital na editu ja se ekoba se obi wo sa ya rewe ya se Ghana yenya first treatment center ye stem cell treatment center omodi aba Accra se oba ho no ma omu betimi ahwew ama omu ato na no 14th year twam ya November 14th year twam ya ye World Diabetes Day
na kwakoba se diabetes no ekum nipa bebree esene covid-19 ba ya nkofo bebree amama so nkofo wuye de se Ghana de diabetes no na ekum nipa bebree esene covid-19 no enti se wo ho na se onta nkonko cheke o sugar level a ebia na akwakofa yare bi sei because ayare no ekum manfo Ghana pa ankofo ni ma ho because omu nim se ekum si che yare nkofo nim se ekum but data aba chese diabetes na ku nipa bebree esene covid-19 no Mrs Elizabeth Esi Denyo our president Emma National Diabetes Association na edituja na osande tu mu se was se obiara ehwe hu se obekọ hospital na wakakọ check ne sugar level se ne be ya enkofa ohaw na amane na abre amanfo ye toa so ane ekọ ma omonyem onse se oba bi nyima na so so ne ho kan hia styles bi wo hono ma omuhia ebema edi ohawa bre oba no ne akra no enti no ene se doctor bema me kwan a me kire styles kakra ama omute ya omonyem no omo ebe ye se ne be omo nkofa ohaw enti doctor minu aba o kan news nti wait ma to aso se me na me ko san asesa de o se o kan news no na enko Bacho na de tie ne se koba se onyima na se bia wafunu epie kakra eni kwanse wodaye ya na ukunu eda wo so ti sa woda wo so sa na blocky oxygen e wo se wo bani nya no be blocky oxygen no nti ba sa na woda wo nche ma na ma ukunu so ada wo nche mu na bibia aye fine anase ukunu beda ho na wankasa watena ne so na eno so bibia ye fine ne koba se ukoda ne so ma ukunu beda wo so a de o how bebreo na se munna so moda ukunu ne da ho no ma na nka wo watena ne so na wo wachi ahwe ukunu ni na wo wani mu na hwe ukunu na ase se ne omode ato screen ne so no sa pepepe na ukoda ho ma ukunu beda wo so dia ene na wo ha oba no ene wankasa na se ekoba se ukunu ni wo nchen na se bia wo nko na wo tin so a se onyima ma nantie enya ade a wo se wo taaye na kubensuo nso na wanom ni mo Mrs madam midwife bi na editu dwa se ekoba se ukunu ni wo nchen so a na wa yise ana se opesa onu ukunu ehia na se wonyima wo se wo chese styles na media atumu no sa pepepe na obekon se ne be ya onkofa wo ha bia embre wankasa na oba no nso na se yekọ upper east nso a apa isa koba se nkro mo ho nyina wo se nnuani no wo se munya ni wo nnuani mu no omunya itino se akra ni didi kra na akwakoye omunya balance diet no omu didi one way nti ama ede o how na abre nkra no ti ye hwe free last year ede ba this year ma first no na nke 0.7% se yaba 1.2% ama nkra ne bebre de yare na abre nkra no because awofo na bi enhwe ma nkra ne nya balance diet na se nnuani nre wo so munya no wo nnuani no omunya ana se nkra o ma wo mo foforo na wo se nka mo ma mo enom no fo nkopem so benya 2 years nso awofo ne bebre enyo mo sante ama ede o how na ebro mo na nkofo na omonyem se ma na omonyem no so no omo san da tuja se bebre na so nhwe omu hu yenti bebre na so san ye anemic ekoba san na bebre na be wa akra na wie no na ode o how na FDA enso achi papa bi wo wa FDA for so akwachi papa bi wo wa se yesa nyame bo aduaba no osan kase yemfa enhaban no nsa ye ho yare na ewu nya haban bia na wo se udiko ni pedwanim na sa Mr Emmanuel Yedie odi enhaban bia ye no bia FDA nyintumu ene eni kwanse nipa nom but wa ye shop no wo wa oton ankofo ko honom ekototo bi no manti edi ohaw ebre nkofo mo wa ema FDA fo edi enimu ekoche papa yi na omudi tudwa se obiara nhwe ne hu yesi se wo kwakoto eduro bia na bibia kai hu se FDA stamp bo ho ana se eduro no se eye papa na enye papa no hwe hu se eye ansa na wodi akọ nipadwanim na wotwe mu apomudin kase ba
yɛde aba no me din yɛ ne daakye hema ama doctors meja de aka ne nyina ma Dr. Blessed Foster na ɔde de aka me okay o sex positions na MC for the toast no only am ko production na Bacho da bi o nti woni mo hwe say o mo wo picture bi o se sisi a me ka say hydronephrosis sisi o mo fa mo picture nto so a o mo nya na na bi a me ka say bi a friends meningitis cerebrospinal meningitis a be ko be 30 mi no mo fa nto so ba o de o kan ye na no o mo atimi akonya apemfo sex position mi hu bi da mi share bi sada na yen mo yedi nkan awu ya nti ye hu sex position sa na say no say o de nyame aboa uti ama o manya program no nti mo san de atosu bi on na me de boy de when me fan to so me say meningitis cerebrospinal meningitis pneumococcal meningitis which is still da munti me fan to so yankopon hwe mo e de me sofo nti me nye sa anyama no anyway Dr. Penyi MC afọ ne de ababunu nko a o me hwe omo yese na omo ye for ba ko pe na aware nti nyoma bi se de aya no mo hapa o internet na so hey okay Dr. Penyi and the topic now the buy no in fact unfa ya kitu bia ma hada so I hope say we ni ade ekum de because say normal you be discuss amanfo tie program ifa we be discuss ade bia na say ade bia ekuma aya na me mpene say because nipa di tie wie say na bia de o hawa den aba beto no so nti say de ekuma o ka kire me na afi ye hu kwan be fa so aye program no na be do horma ye lose nkakra na etimi aboa because de nya ne say on ebi mo hodoma ewom say yare no be kire say na esitie be yare mo hodoma o ka ho asem say as nipa o ka ho asem say o ye conscious kakra na say o ye sensitive kakra na ankoba say sene be ya de be kine nipa de ya imhihie aba hospital enti no nwa ka yare na ma na hu Yes, I need to be a American wasem. Oh, what a Obi on more so kidney muse or church the kidney Muhammad say, Obi o kidney no, I debate and I you could want to mean that. So we go near brave can a quaint be as to say, I did not be a symptoms and cray in you who crown or when I who am at the chia. Waba. Kobana say hardly. And in Ariano. Or say PIRIFORMIS syndrome. Yeah. Na me biza say me I hope say nya de ekum. Oh, that be enkum. Nya de ekum. Okay. Dr. Mafu ana yensa ka no e wo ha me say a ono na Dr. Asare ekosunya de no waba besi na nan okumase am say a obo akumase ne mpatemfo nti no isle gon for Sciatica Research and Treatment Center Dr. na yerem kakra nya say bia waja adwuma da bi obebo akumase so amomudwumade na etimi akọ enimu doctor I can say PIRIFORMIS syndrome I no say na ye no okay I think say medical kakra kasa ansa na maba and topic ne so okay etiefo nyina medinchia kase be ma etiefo ne ahwefo na healing point no edamu sronko etiefo na oka SOMPA etiefo ene SOMPA ahwefo nyina na we ire so hweti na me sure pa okay na the etie ni say a healing point na obi otai follow 21st clinic bia no ya healing point no yemfa ehu nhye nipa mu debi isan say healing point no ade a obetie na even what media abo obra wa na say ekoba say ehu bi ye de hu bi betu anu say bra na wa ma see eba sa kra na you see wa ka ma say bi Mugabi of Power FM I say doctor the way music asa boko yi de I for the bi aso de o mo nti o o mo bete enti ade a topic bia na ye de ba no say topic we no ade a say you be phone lines and go for a friend and this is one of the conditions you be a Sciatica Research and Treatment Center nyame adome na 21st clinic so research so no and you free yitimi ekoyi
say condition here dey if ye free sciatica no mu ana say sciatica no mu free we mu every sciatica nim okay enti say ebia say wo ho sentin American say obi say or expert in something enioma bebre wo enti say no say bia what sciatica o ba bi na say o hwa yes I am watena wona so bi o say enioma foforo bi wo ho no mu a ehihye sciatica no mu a wo say utimi na ye say sciatica na nkasa no waye no te say nipa boni ne okokum obi a wahyehyɛ no ho nyinaa wadi nkan hyɛ boxer hyɛ singlet owie wahye a t-shirt owie wasahye Roberts for gone na kan and was ade ahye ti na yes sciatica nyoma hyehyɛ mu angasa nyoma wo mpa okay enti no we PIRIFORMIS syndrome no ye ka ho asem na ankasa no very common and metimi aka say any when sciatica condition ankasa preso na obi a onim di ankasa o sciatica ho na obetimi identify this condition. I see. Enti na me can say a very common disease just ebu pa but the diagnosing is something difficult only expert ankasa need me diagnose because with PIRIFORMIS syndrome no untimi mfa MRI and diagnose untimi mfa X-ray and diagnose and diagnosing the self test a year 21st clinic pe and na yetimi sad no nyabutro e say no asem na wo ka no machines powerful ones where they hwehwe yarewa pa wo wi asisi ya no MRI na waboso no it mean diagnosis PIRIFORMIS syndrome no it mean diagnose because won say machine bia na dey detect na ye wo say honam muscles ankasa no it's very difficult say ubetimi the machine ankasa detect say bibi cause e wo muscles mo enti no o MRI or X-rays na ucha no about your bones your ligaments or tendons and mostly na so capillaries in your man and no na etimi detect it is a work sa nyoma bobos no e den e woni padua ni e woni padua nu anti anu wanya abotre na enti u say enoma bi wo nso abaabi a dompi ni hia no ye wo ade bi grade normally you can cartilage okay and as a wachika say no so ye wo disc ankasa disc no so no eno na kwa ese cushion ehye kasenu achika senu ehye mu send ye be ya emma pressure ankasa anya den so kasa enti senuoma ni nyina no da image ni de ebetimi ama ye hu enu nti na ye kan say ebia o sciatica de o doctor betimi aye ne say obetimi hu course ankasa in a sciatica na ba ade ekofa bo sciatica na ba na si ni ade ba ko pe de sciatica ba no because you numerous courses edeba okay enti wenti na me can say through research ye no na yetimi ayi say condition aba etiefo amutie doctor ya wuti ana wo hwe no TV so de se ka so bi abia na yese wa ben keke ana ye ka so bi hia na yese wa ben abro so wa ben ankasa o se sciatica no eda ho be sciatica mu no ana ye wo sayare wo ya eno so for the first time in Ghana and the history of health services in Ghana and even across Africa no yen ye diaba adansi enti ana yo online American way say adechie ne betis obi so bo PIRIFORMIS syndrome so said ye sciatica no magia fa na da che ma so mo otise o mo kan na no hunam nyina etutu ni se ya utimintina and so do ombesum said ye be chichiri mu no okay enkofo be hu say say condition no enu ni say di kakraka yina no I see nti so de ombesum I see ene e wunim mame ma akonya na doctor fo nyina ntwe TV no we ye herbal doctor we ye medical doctor we ye midwife we ye hwan specialist bia we ye adwuma apomden a tweben okasa fidie na afei yemfa ye sanchechu because he new ye danadi we na launching kese ana ye no I don't know me pacho obi antwe na fidie na afei ye ntwa doctor me ntwa ehomra okay
21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa e na kuma senso ahia uduru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay. Yasamba back. Yeah, ene Dr. Mafu from 21st clinic edin komo na yare ya kwenye free sciatica mu. Ya sciatica research and treatment center. Unim say this month ya na yenya 1 year establish a sciatica research and treatment center first of its kind in Ghana no. Afimu ene bosunwe mu ana ye koye ne lunch wo Accra. Ne yankopon ya dom say yetimi enya PIRIFORMIS syndrome as mfaswa yenya e free setup aye ewo Accra ye dana di ma Ghana fo nyina no ehu ye. So doctor yenkona mepacho ye de nimu ye sciatica enti wotimi akonya bibia free sciatica mu a mepese obema ye declare obeba we na nkasa so. Okay. But I want you to take your time. Mepese wunya to wase na wo kire sciatica demu yate se ye oto ase ntini oto ase ya wa besi form atwetwen we tutu ya wo ya fine. Be pese u ma clear distinction no sunsunya no pa no se na be ya ye sha se ye sunya PIRIFORMIS syndrome na ebetimi ate as na ma ya adwen ankoye kensene na se ye nwie ne kura me ma ne haw ebetimi ato aso da bi. Okay. Nti no my that clear distinction no na intimi enko PIRIFORMIS na so ankasa as a main topic. Okay. Enti so simple ankasa na e fan the sciatica no. So simple the mouth. Ye ka se sciatica na ye hu ni se yare wi nyina na ye be ka ho asem sciatica e na PIRIFORMIS syndrome no. Eno ni nyina na ya de a e ha sciatic nerve no. Na sciatic nerve no e free usisi no achi. Fa woto na se akosi wona ase. Pacho mu ma 21st screen ye image na hospital for na use bi no. Mu fanto so na ye mfanchira de sisi a. E ba na yare se ya so ukaso wo mfa mu nyanda. On se sto no wonya. Aha, good. Enti se ye ka se sciatica na nkasa eno no any PIRIFORMIS syndrome ni nyina no ye ka se pressure anase how anase chima bi a eto o sciatic nerve ne so. Okay. Na sciatic nerve ni free usisi no achi. Fa otu ni mu abesi wo na ase. Ba ye hwe differences a ewo mu a sciatica no ya wo na nkasa free usisi na achi. Fa otu ase na abesi wo na ase. Na o hwe image na wo screen so na ase sciatic nerves na ebe ba akopa be du na nkokomu ase na branch ebe miensa ne ade. Okay, enti de tie ne se with sciatic nerve no ye wo 5 e wo 9 ba akomu. Okay. Na other 5 enso so wo 9 ba akomu. Na de tie ne se miensa e na wo usisi na chi. Na mienu na ankasa wo usisi ni mu ankasa. Nti wo hwe image a utimi se ehoma no miensa ene frisi na chipe na eba ena mienu na ankasa ewo usisi ni mu ankasa enti omo hwe na omo ye educated kakra na ye ka se origination na ankasa no eye lumbosacral region. Yes, enti sacral na ankasa ye o spinal cord no eto ho no eba be si ase ho na ho na ye sacral region ena usisi na chi ho no spinal cord ni sisi na chi na ho no ye lumbar. Enti no usisi na chi wo no miensa ene wo ho ye lumbar region. Enti wo betime anya problem bi wo lumbar side eno ne nche se wo sciatica. Because ye mfa ne se when your how ne wo lumbar region no 1 and 2 a enye sciatica. Because e ho no nerves bia sciatic nerve bia mfa ho. Enti se wo ho no na se bia enye e lower back kra na e depend on the location. Iti se one ti asie ya obeka se bia ya obi e wachiri bia no
ɛno no kyerɛ sɛ wanya sciatica no because o lower back ni chichimu no kase no eye enum ene wo ho but sciatic nerve na fa miensa epe na afi de aka no aba be fa de ehemu na nkasa mienu no na ye ka se sciatica na ye yawo efiri usisi na chi na piriformis syndrome na ye ka no eno no yawo no mumu wo wutunim ena esane ekọ ase esan se nerves ni nyina efiri usisi na chi no ni nyina be boboa ankasa wo say muscles na efe no piriformis muscles na ho na ni nyina be boboa ewo ho enti I think say on betimi the second image no atoso amaye ni nyina no eho aha and we then na yehu enti un say eto na ankasa na da ho no eto na ankasa ene da ho ena ade kokko na ewu mu no eno na ye say piriformis muscle no enti ehonum na nerves ni nyina ekofa na eto na o kan sa no then na asa ye bunch bondo bisa eno no ye wo bottom na second image na enko second image no enti no Facebook aye SOMPA FM SOMPA TV Ghana ana 21st connect ko Facebook abehu image no eye enti no o se ba bia enti on se ne abubo de achichechiche mu no ni nyina ye honam aye kan botok muscles enti omo piriformis syndrome omo ti yaw na nkasa wo mo tuni mu ankasa eto yo o se me ti wo inside ankasa me ti yaw no enti eye deep muscle ankasa na say muscles no hweni ye se ye se ye wo bibi ankasa wo ho o hip na ankasa o hip na ye trochanter no eno ekoso o hip no eti say muscle we no ne function a edi ni se wo betimi a rotate wo nan no se wo betimi ato nan no at any angle a say muscles na okay enti obi a otai fro abansoro pa wo benya piriformis muscles syndrome ya ye kan ho asem na say dachi bia so mpafo nyina de o metime nya piriformis go nyina ye fosoro because yes and I say o ti wono na say o de wallet and I say purse ehye otoa ho no na say muscles no wonti wo ya na fe de atena so enti ni nyina no say back courses na ye wo a lot of we ya kofo bebrebe hu nti no de ye kan say clear before say be ba so no the difference no distinction na nkasa say we sciatica no beti ya na nkasa free usisi na chi afa woto ase na aba wonase na se ka se piriformis syndrome na nkasa de a eno no otuni mu no ya oni futuni mu asane enye nerves na enye enti we no on se de etiene se okọ other image na ye be hu the third image no de etiene se muscles mpacho sanko next image ni maye enti won se muscles na eda ho no kokko no kokko no enti e ho no na nerves no efa ansa na aba usire no na besi wo na ase enti sese no se pressure ankasa beto se muscles ne so a emia wo nerves no ete se ne o how bia ba beto usisi na chi no emia wo nerves na wanya sciatica no piriformis syndrome so no yaw no anase pressure ne beto wotunim enti omo no eya na otise ne to na ankasa mundua no eye ne ya twena besi ne na ase enti se yaw no efiri utunu na esane wo na ase na eye piriformis syndrome ena se yaw no efiri usisi na chi na esane ya besi ase enso a eno nso ye sciatica enti no obi timi nya mienu nyina October 21st clinic a ye diagnose obi ho no ma o sciatica ena ne second diagnose no enso ye piriformis syndrome these people nya na ye say ye assessment na yetimi confirm say whether said they have sciatica only and obi ho no so a onu so sciatica but obeba no diagnosis no ebeba na enye sciatica ni mu a ohu no but piriformis syndrome etiefo wo ukra bibia fato ho no na obi a mo ni sem what a revelation me hu nyina afọ akoya be hey we di wabo doctor for mutie you say a very common disease say na me ka say nya de yehu but a very common we mo say sabi obi de yare ko hospital obi etimi diagnose many people say enti na me ka say nya de yehu but odi ebuso obi say this is the first time onipa no wate and afei na ebi oti say de eye me say a piriformis syndrome
said na sciatica ye bi mu bebre ana omutobu ho a ne say ne to nam na nkasa no eye ne ya etwe ne fa ne to ase na eno so no and especially these people no say omo nante anaso omo ye omo adwen se bi a omo sorry anaso obi ho no ma onante kwanu anaso ofro bepo bi anaso ofro stairs bi a na fe di ade ne ye ne ya more because the na ye cancer say muscles no you rotated to your hip no unse eka o hip na nkasa to obi ho no ma oban no see ni sisi na nkasa no eye ne hip na nkasa no eye ne ya and ubetra MRI as will be intact. It is say muscles no pressure better muscles ne so. Iti kase na nkasa na say don't pay na wo no de hwe enye but pressure na aba better so no eno na dey say o ha no ye the eba. For Sompa FM na ugusu awutie no and Connect FM wo Takrade, Power FM wo Accra, Eastern FM wo Koforidua, Oko FM wo Nkoko. Any radio stations ahodo bebre a mo fa sa adwumadi we your friend say healing point ye chirechire apomden na yesua de kaka ye ho apomden kwan so se na ebe ye nyina ebetimi enyini ache na yarewa ahodo ebe kan ato de yetimi ahwe ye ho afiri ho na esanso nam Sompa TV bia ahwe bia no mejiri se ne wa ye nhira because ade a yesua no first of its kind in the history of health Ghana ham say etosu bio ni yankomo ya aduma ochina kwesiada Sunday 7 p.m. no ubenya repeat we Sompa FM osunya na asan so anya na Sompa TV Ghana ha both platform bia hu Sompa TV so no enche bia no yebe bia akwanya no de ama na so question bia sabri no tim bia no watimi afre no abaso be because no PIRIFORMIS syndrome so you see etimi anya the clear extension sonsone pa that's sciatica intem na ne ba PIRIFORMIS syndrome no ye hu sonsoye na ntem no me bone tofa na se metiase me wi doctor na wa mama percentage en fa fere ma me percentage be wrong because mu tiele bi so tiase chime akonya de manya nti no de metiase me chirem me wi ama percentage na me hu se below average ano wasa chirem biu kosi se metiase yes obi o tie bia so ho no so tiase ye ana me how no problem mo sciatica na ye oya obi a efiri usisi achi enti ya obi a otifiri usisi achi a related to and I say a free with nerves and who maybe I can say exercise is a chini bano or you'll be a witty who be an sciatica. And now PIRIFORMIS syndrome ya any bay, sciatica any bay, and also see a you'll be a witty walk, what tono, and num be what tunum. Na doctor na minim so mo say srade na man to na we no esono mad de na esono me because you say man no moto na nya na me srade bebe ho no ma eya na adipose tissue kakra srade kakra ewo na muscles na ankasa ye de ewo nti omo moto so no srade ana ni na ye nam no da bia no mostly na ankasa muscles no inti ya say enye sra we some perform man before because me tia see nka me ma some practical example nanka ana ebe ha dwen we should any moment to the infant enti ya wa wote woto enam ni mu no enam woto nam na nkasa no ho na ya ona start free na kofoma ena ye PIRIFORMIS syndrome enti obi te say woto ase ntini woto ye wo ya na ye sciatica no na who ni say PIRIFORMIS na so sciatica no na the doctor kire ya metia doctor mbajo ma me percentage say perfect because the percentage no be ma 98 titu ne be den ya saka enu de tutor bia ni trimo odi bia we dey on fair mauda nti I think say we know there o kan na your point okay because there na me pe hu an say this is sciatica no bia be hu say ye ya we free usisi na chi no na ekofo na PIRIFORMIS ne so ewo ya ne wo wutunim esane okay o san so kama ne so say obi betime nya sa kwa enyoma mienu nyina no
na is any pane de na be ya pa yes enti nene de no oti ya na ankasa wo ne sisi na chi a ena obi ho no nso a otimi nso nya pressure bi ankasa wo lower back then na fe de aba be build ankasa ne sisi na chi pe ne sisi na chi because eno no otimi overstretching muscles no especially omo a we na ye omo ye a lot of vigorous exercise no eye ade a eno nso timi de say pressure to or performance syndrome ne so muscles no na de tie ne say other aspect in some de be count say with mostly sciatica no eya na etai echi empanyifo pa because of the causes no some how different from the performance muscles they are empanyifo pa na nya sciatica no but performance syndrome no dey regardless of your age utimi ye dey nya it no dodo na omo ti say pins ni bebre na because one say most of your active work are ye nyina no bebre na timi the pressure ankasa eto on so because obu ho no ma or drive ba na wallet ehye no ho na wasantena so na or drive and these people no won't say oh you're very young into obi ho no ma o say na say yare you class say empanyfo yare and but bebre na hu distinction no nti eno so with age wise no e affect performance syndrome e affect obia but mostly na sciatica and the do na no age no from 40 years and above no e ade a it me affecting for pa okay unka say no ncheche no o my two symptoms and of course which the any fan first yemfa course ne yemfa course okay answer na ebe to aso for course no ma memfa doctor yoka say ne number ntudwa na ba bia wo bia na opese woni ne din kita ho say opese obesa ho yare anya de okay nko ana 21st clinic yehwe yare wa hodo bebre ewo yaso yesanso wo branches ahodo bebre ewo Ghana hamse you more than 15 branches na wo Ghana hamse nti ye de number ye ma numbers ni mienu na watimi afre ye program ni wi anu afre ofra ye nurse ba ku be din kan fa no no wakasa kusi be hia se o se doctor jai the patient o hina no betiu ansana ye the phone number na one wo akasa ye numbers no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 61 61 61 0546 61 61 61 0546 61 61 61 0546 61 61 61 medical ka say obuase ye wo court junction wa hoben cancer quarters e wo buase takwa ye wo Roman stores opposite abronsen to aso 4 ya painting nyina green ye na ewo mu takra de efie kuma number 9 taxi station ho no ma ba bia Senate cars no lodo efie kuma number 9 no ehwa sa station ho no ma na 21st clinic ye wo enkranza head office no ye wo New Market traffic light no ye ben ho pa ye won kranza hina wa film no na bronsan ni mu a e wo New Market traffic light ho techiman so no ye ben Agenkwa FM Pakosi Indium ne bang no GN Bank building na mu ana ye wo na ye say in between police station ni Agenkwa FM no intem ho ana ye wo e wo kwan ho pe sunyane so no ye free kotokrom da say no ye wo regional hospital first gate no opposite regional hospital first gate no the opposite and na yewo enti ye ho no de wudu no wan fe na mara hwa abayira the hospital be miensa na wo enti number na editu dwana na wa fe na etimi akire wiye go so no ye ne Success FM na edie no hwe brekum ye ne Chris FM na wo ba bi fa ko e wo brekum amango ase de bi so ye wo market no ase ho adwabo so ye wo Radio Rainbow kasafide ya wutie Radio Rainbow fa Jumadi we life ye wona chipe ewo market wa ye dwabo so market wo radio station e wona chi na 21st clinic ewo enkokko nso no enkokko ye wo stadium main gate na opposite ya atane ata enkokko sports stadium no omo main gate na opposite na 21st clinic wo sa nso na kufuridua nso so no
yewo Old Green enkane sojafoɔ ne canteen opposite ɛhɔ nso so yewo honom ɛna Seko nso no yawa da bia yeba police station dan achi ɛwɔ Seko yawa da bia yeba police station dan achi ɛwɔ Sechiridumase Accra yo 4 branches yewo Kaswa yewo Tema yewo East Legon ana afi yewo Dome ne yewo Ecobank na yewo St John's ni Accra Kumasi highway no St John's Ecobank na chipe akwan na wona wo fa so akọ market ho no ɛhɔ ɛna yewo nanso sɛ woyira kopi heavy do ho ba bia na first yewo na obi wo hɔ a wode wo beba yen branch no ɛhɔ no ma ben Tema nso so yewo Roman Church Tema Community 1 Roman Church na ben STC yard ho no sa Roman Church na chipe ana 21st clinic yewo one of the most beautiful branches any Tema branch White House enyasem ketwa uduo ani beje and the cleanest branch omudi omhuni pa nye eyo siatika ye ohuni TV show debi ayekufurudua branch urom washroom jai na nyambo next week me the most ugly and omomuni omhuni pa so babetuya na obi ehu said obi edi ni djuma won branch aminchia Constance baby a obi a no yakopon ya aduma next month ye kware siatika wedding. He said, they said 21st was he warren there. Hey, Masa, your man, why and I'm so 2 weeks be a wedding. I didn't try. When I will be is I didn't know quite last year, was last year. Sisters, oh, hey, I asked him, you know, so quite good. Fiona, my business was here. Okay, and the causes. Now your causes of the PIRIFORMIS syndrome. Yes, sciatica ba. Na yare bi a sciatica ne mu your friends the PIRIFORMIS syndrome. Yankwa ne causes no in 10 times na afei. Me wako bi a me yansa na ya be phone lines no. Aha, nti yankwa so 10 times. One cause ankasa ebitimi amo anya PIRIFORMIS syndrome. Say prolonged sitting obi a otaitena se pa. Esan se wo se hu se wotena se a wotena otona no mankasa emu nti ade a obi ho no ma otena se for too long na fe the pressure na ankasa ma and see ehwe image a omode atosi a ye hu baby a PIRIFORMIS ne wone se ne nerve ne so ye de ba form nti se wotena se na ade a wutimi tena se nerves ne so nti we sometime no pressure ebeba muscles ne so na shase compress on nerve no na e dey say or how we dey ekoba and na obi ho no so ase o kaka o se ni nyina na prolong sitting enti say we obi o ma da bia driving omo station no omo traka musa and obi ho kra no station but long hours no to call long hours and so ya dey yes and na ye ka say obi nso a or engaging in vigorous exercises. And how be on more exercise to mana or stretching in 9 more. And once a whole stretching no muscles and ankasa there stretching. It's an say sheni ne hu ni say muscles ni free to no ankasa so or hip na ankasa. Enti say oh stretch ya or besha siat sharping and sharping so ya dia a bit me this PIRIFORMIS syndrome okay and now obi ho nso a o history bia wo ne spinal cord nim if ya watcha MRI watcha X-ray bi and na ya catch you say bi wanya herniated disc and I say bi a lumbar spondylosis I know with some time no see yes sciatica na be cheche mu say no mani nyina enti any compression bia na wanya ewo o spine mu bia nso ya de nso etimi puti pressure ankasa ewo o muscles ne so enti ewo se o se no so che se o to na ankasa no se ye wo pane a bebre na nya problem we nso free injection emu pane at the wrong site se okwo pane for any reason bia okwo pane o se enye eto na enye baabi a na ye wo pane no okay na eto no se ye chemu 4 a oto no enti ye nhwe image na omode amaye no on se owo e na ankasa no owo PIRIFORMIS muscles ni mu ankasa enti affecting nerves because nerves no ewo muscles no mu na de tie ne se enye woto honam na ankasa na kata
sciatic nerve ne so ɛyɛ say piriformis muscles ya yɛ kan no ɛna ɛkata say nerves ne so etiefo ote muscles a opese wo che say nam no yes nipa won enam te de wo we nantwi nam kokɔ no ɛno na wo kan asɛm ya ha enti no sɛ wo panie bi a enye baabia because wo che tu ne mu for a ɛwɔ sɛ wo one place but the other three parts ni nyina no wo a obetimi meet nerves no sure nti obi atimi a opane enene otogu ne nan so wo opane ni wie na afei de ohun se wo to ase na hyase se atweon wo opane ni wie ne bia wo te se o muscles ana se ho nan no ankasa na eye wo ya nti ye kan se wo opane bi na to nipa na wo no wan wo ni ye nso ama wo nso a etimi ma wonya se performance syndrome nti obi ho no ma kan se me obi wo me pane na obi wo mpane wie na na me sha se me te se ya wo ifri me tu ni mo esane e ba me na ase enti ye be se health workers ni nya se na ye adwuma no at least we should always deliver with caution se na ye be ya ye nkofa say or how we nkofa say performance syndrome because e very hurting obi a wanya bi da bia no e ya de a ya pa. And these are some of the causes etimi deba meko phone lines na ka be simankron 9 minutes per na your time no aso by me this call am pese me ye na afi enu achi no na ya fa be 5 calls bi na ya story so baby a wo bia no a healing point na ye de ebro no apomden enchirechire sonko a onsa beka e wo Ghana harunya ne baby a hello. Hello. Yes, sir, doctor. Openyi me ma o aha. Yes, sir, doctor. Papa, your friend is Smiler. Okay. Me na last week by now consider me no. Aye. Na, ma je drone me gusa me no. Aha. Na me pese me cheche me yere no kire o. Ah, is it? Me study no ya pe na, me study me say oh, ejini. Aha. Na me yere no. Na me yejuma Pinto government hospital. Me sanitary man me for me fair midwifery boni ward for nyama na ya di ba container bi ma sumila en ko di kobola no. Okay. Na me hwe so. Nti na ya ma do ti ko mantem. By 5:15 to 5:30 na mo hospital. Na ko container no. Ele foi na me pa roba no so mo di gu roba mu kase ja titi bim ho e video ni ma pa ana we wie na me mi sane e wa na fish ro titoye mi titoye no na me na no na ko tidi na pija kakra ana wa hospital honti ana pana na me report to medical officer no ma me ko cha x-ray am pa me ba na maso kakra ne eyi the doctor choose room me panya ni na say we go dispensary ko jedro you go dispensary na dispensary catch him say wa ma me lo ne na me ko panya na aka crab bani is wa mo nibi ntimi ko kumu nkoto na me wo panya na me jedro ni na be ti wo fia yimbe na me no me na ni mu ka me ntimi koto crab bani no ewa mi dube bro na nkoto gena amaso kaka no sa anwade ni mi nanum ti mi na kokoro na ewo fom kase no wa o na ma pori wo so mi gina so na ma me so sama so temi yetio pa sama so temi na ma me so na ma sa ba wi wo brai na 18 na wo ti wa hate no Actually, Mr. Minu, it's not I am a number Kunatia, and now I did see an appointment for to my doctor. And to bonnet of fire, every intino. Oh, bonnet of fire. Oh, I may no doctor say no by the Mujan no, I am no doctor. Because I'm going to trip bandage in Miko and you can to be an agreement with you. Yeah. No more reprem sending contact riding for your operation. To pressing the Marcoye, and as is here effective in 19 woman, the witch and I think
They do not mean the cabbage in better they have a company name in Aka. Doctor Mister. You yate. Papa we na it was the last week was the last 2 weeks now say okodu takwa branch na workers now say on your banty on calcuna for no and I say on konem say should check the WhatsApp message. Okay. Yes, inti open your dase na you perceive who say you hwa for you follow up ye anytime bia say nipa no emfa ho yare no de ture bia obi de oba ya one touch na ko bi so de enso so agi se unya abotre ma no wo bo aba mu bu a ana patient no so aba mu bu a na asema ba wankwanko nya yare sa pacho udi be bia gaza free. Hello pacho udi be bia gaza free. Me gaza fra pacho yeti me pacho mo so na me me ya what's over there? That's sorry, Papa. Me wanna me na sleeping. Oh, now what hospital? My hospital. And I almost saying. Okay, what's the emergency that we did? So now I go to na me wanna no na okaza free. Okaza free. Accra Pukase. Who have you saying? 38. Who fear no L from to what the answer over na yen shame from man as I didn't enjoy. Why? Okay. What the anebra, Pukase there, Ofaka, see St. John's wa no one nanti overhead and so. We see overhead while the Abra heavy do hoba, a bachelor or now abane to me ashama. But you did be a gaza free. Okay. Hello. But you did maybe a gaza free. It's Sandy calling from Mataiko, Accra. Okay, but you. Please, I don't know my waist. I'm having some pain at my waist. When I sleep and wake up in the morning, I can't walk straight. I don't know if I have some injury at my spinal cord before. That is because I don't know. Okay, you already this morning. You already have I history. can't do anything. You have history injury. Okay. Yeah. Okay. So what is the way forward? Mateko around Downsuman. Okay. So you can come to our branch at Dome Heavy Do. Yeah. So I'll give you our number so that you call and we give you the exact direction to the place. Okay. All right. Okay. Thank you. Thank you. Last caller. But you did maybe a gaza free. But you That's a more problem in I'm could do. Send it here. Yeah. Them say them last crack on a bomb. I mean, say that most are not most one. The whole thing is wrong. I mean, there was no there was something. What's the way a footballer? I'm a footballer. Oh, now what should I do? Hospital and as I say, check him out. Apart from saying there, baby, me from hospital. Hey, you also what they call. And I'm saying, and count to enjoy some percent overcall. A quick as here, a behaving. And see, okay. Pacho, we didn't be a gaza free. Okay. Mama, but you. Doctor. But you, pa. Me pacho, I am more than Matia Mia. Down pacho, and Matia Mia. I don't want to mean now, okay. No one me pa. A tire, sir, and I say, Nancy Anna, yes, sir. Oh, a tire, sir. The person I'm a sergeant to let me to say, no, no, first seminar. Now, if you say about 48. Who will be a debut on the man, and our Arabia, Unim Dada, and Sana Weaver. That Miss Mia do my daughter. Okay.
Yate doctor what the voice back mami eyi hona fe wo recommendation bia ni result ya kura ni say question say where you now SOMPA I think say enti omomode ya dey affecting the nerves no because say anyoma na also an betimi aputi pressure kasa won lower back no ti omomode na ontimi entu wan na betimi ahwe betimi abon mate ena mine so free matter eko no yeah your number na dey to TV ni screen so no 0540311311 0540311311 alternatively no obetimi akọ East Legon American House in Chanhua. Yes, East Legon American House it's the same services. Ebetimi at the amount in a more fast and executive way, and also another option I work on at the amount. Manager semen can chile for now for say ekuna for a share mono your mama special package say be a massage any drubia will be here to say my ya me friend or friend say osreya wakwama o mapam ne so onye kuna fo ba nti o ma hwe no osre me no am ka so nkwa ya hwe no se eduro na ebua no be na na asmo kan kwesi ya ne se enduro no so hwe ya besa eduro so bebua no nti omo te sa nyina ne obi ahwe ne bia we widow bia within where system so that oba the cost of treatment whether it is massage and maybe a follow up lab and a dread be an 50%. Say do no 100 cedis I'll be to 50 cedis. Say 500 cedis I'll be to 250 Ghana cedis. Massage no say 50 cedis I'll be to 25 cedis. Say 30 cedis I'll be to 15 cedis. I don't know manager say men check him WhatsApp and I may found too many na men trans say one more do we and maybe out him say do no ka de kakra bi kanetiko anke no ano no. Aha eno so kra ba say boy ne enye sika kakra ne enso yetimi de ama SOMPA ne yetimi abade bia be ye nchekere de ama say what you say your number is 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 aha ani the healing point no AC Resford and be pick course me ensa pe no mame and afei school fees so and I make area for ntimi amfa ba kokora nto dwa meka pneumococcus meningitis meka we you know bet ultimate pregnancy sex position no eto so oho and na yima so na ehwe se tama me frɛ me voice no ama no na ho akire ne bai Dr. Marfon so and a day PIRIFORMIS syndrome in ne bride dachi hema and so na day health news of the week na sex position e wo mo nya abotre echichiri mu no me din de Dr. Blessed Foster me na me di dwumadi ho chiamya SOMPA TV Emma Aketua pa Park bi so I say my we bi ewrepu mema na ga bi ko kan say ya de yes e boss sis ya na my we ewrepu mema e bo 5 na mema 1000 ya shebo sa so ko nya park so e twa ne ewrepu eti mema no mo sesi ya no wo mo sa kwanya we no a e boa o man say yemfa boni so chiaga 3.1 Yaba SOMPA 3.1 Die wagu no eno na ucha SOMPA Die wagu no eno na ucha SOMPA This is SOMPA Eu vou no ar, não já SOMPA 98.9. Feel the heat. SOMPA FM. SOMPA. Eu vou no ar, não já SOMPA